Thank you. Uteti wa mwaka wa 2022 riu uthiete na mbere na kwarirwo na njira itiganite ni ateti a miahu itiganite. Ica ikuhi atongoria a kiama kia Wiper na KANU makiuga ati ni metikaniirie kurutithania wira itemi ari ni kumatia ngwataniro ya kiuteti iria ikumahotithia kuhitahitanira giturwa kia upresident githurano-ini giukite. Tumefika hapa kwa sababu wakati tulimpumzisha Mzee Kalonzo niliwaeleza kwamba unipatie ruhusa nifanye kazi na viongozi wenyu na ukakubali. Atongoria aya aria mararagia kaunti-ini ya Kitui maugite mbere ya gukinyaniria itua riri ni marambite kumatha utaro wa irathimo cia president wa nahau gabere Daniel Moi na gukiri uguo itua riao niritikirikite. Mzee Moi never used to speak. Akitaka kuongea mambo kale alikuwa anaenda hapo nje. So me I'm thinking Gideon, we may have to change a little bit. Acha tuongee alafu tukitoka hapo nakuwa sawa. Moi ni akoretwo agithingatwo ari kihumo kinene kia motaro ma kiuteti na atongoria matiganite makoretwo magithie kumucerera ari ni hamwe na President Uhuru Muigai wa Kenyatta na munini wake William Ruto uria ukoretwo atahotete kuonana na Moi, undu uria uhetwo utauku utiganite wa kiuteti na riu kunyitana gwa Kalonzo na Gideon Moi gugitanywo kurehe mogaruruku manene megie gitama gia 2022. Sema wazi kwamba tutafanya kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tumalize na tuangamize ufisadi. Na ndipo basi tukaungana na ndugu wengine, ndugu Senator Gideon Moi na timu ya KANU walikuwa wameungana tayari na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Atongoria aya eri mahinyiririe ati ni mehariirie kunina ngurani ciothe cia kiuteti gatagati ga ciama ici cieri. Ikinya riri rigiuka o riri kiama kia Jubilee githiete na mbere na kugia na njatukano gatagati ga ikundi igiri cia Tangatanga na Kieleweke na riu kiria kiricoka kuhanika hitahitano-ini ya president mwaka-ini wa 2022 ni gia gweterera kwirorera na kwiyiguira. Handu-ini ha Kameme TV mohoro gitauritwo riakwa ni Kimani wa Ngujiri.